Imamo mnogo planova u naselju Paprikovac, kaže nam to aktivista Duško Tadić, koji je sa ekipom iz kraja još prije nekoliko godina realizovao projekat izgradnje igrališta. Sada kažu imaju nove projekte koji bi mogli biti korisni svim mještanima. Ono što je jedna novina u naselju Paprikovac, to je da ide i novo, da će se graditi potpuno novo igralište ovdje na mjestu mjesne zajednice za nas već u narednim danima. Počinje se ovdje sa rušenjem, isto tako počeli smo malo da saniramo i saobraćajnice, da postavljamo ležeće policajce kako bi ovdje i komšije i mještani bili mirni što se tiče saobraćaja i pored toga planiramo da rekonstruišemo dječje igralište u koje ste i vi bili uključeni prije 4 godine ovdje u naselju Mjesec kako bi ga zbog mališana koji su ovdje iz komšiluka sanirali obnovili, što kaže, nekim novim igračkama. Kakve su prve reakcije ovdje mještana u mjesnoj zajednici Paprikovac na sve ove projekte koje najavljujete? Pa komšije su forsirale to već jedan dugi niz, neke druge komšije su i pokretale akcije, mnogi komšije se obraćale i meni znajući da smo radili mnogo nekih drugih stvari ovdje u gradu, tako da smo svi zajedno sjeli. Ono što je najbitnije, kada spojite komšiluk, prijatelje i ljude iz gradske uprave koje poznajete, vrlo što kaže, to lakše ide. Stari objekat mjesne zajednice se ruši, na njegovo mjesto po svemu sudeći dolazi igralište. Zato su se mještani i Duško sa svojom ekipom ovdje izborili. Tako je, to je planirana izgradnja dječjeg igrališta i to je jedan projekat koji mi već duže vrijeme guramo, reću u stvari na čelu sa narodnim poslanikom Nebojšom Drinčićem koji je u principu inicirao tu ideju. I ja sam ispred svog odjeljenja, naravno, mi smo poduzeli korake koji su tu potrebni, izdali smo dozvolu za rušenje objekta, kasnije idu lokacijski uslovi i u tom smislu ćemo ispratiti sve te aktivnosti. Tu su naravno i, rekao je Duško, rekonstrukcija igrališta u naselju Mjeseca, postavljeni su neki ležeći policajci i što se tiče odjeljenja za prostorno uređenje, pratimo sve te događaje i aktivnosti, naravno dokumentacijom, potrebnim dozvolama i saglasnostima. Ono što je novo jeste i čini se konačno da će zaživjeti ideja o izgradnji škole u naselju Paprikovac. Tako je, to je ideja koja već neko vrijeme, možemo reći da se čak i realizuje. Urađen je idejni projekat škole, urađen je idejni projekat saobraćajnice, kontaktiran je vlasnik zemljišta, radi se na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. To su neke, gledajte, da su to stvari jednostavne, u Banja Luci mi ne bi bilo 20 godina prošlo da se nije uradila nijedna škola, evo do prošle godine kad je završena škola Kosovo i Metohija u Adi. Tako da to je jedan složen postupak, ali evo možemo reći šta se počne, to se i završi. Pomoć za izgradnju igrališta stiže od društveno odgovornih kompanija, kaže narodni poslanik Nebojša Drinić, koji se i sam uključio u realizaciju ovog projekta. Upravo ono na što smo možda i najponosniji jeste upravo to što ćemo uskoro ukloniti objekat stare mjesne zajednice i objekat pored, gdje će tu biti jedna lijepa zelena površina, a onda u nekom vremenskom intervalu od 15 do 20 dana nadamo se izgradnji dječjeg igrališta, jer ovdje mnogo djece ima i to je nasušna potreba. Naravno, na tome se neće zaustaviti. Što se tiče putne infrastrukture, već u narednih 10-ak dana gledat ćemo da saniramo udarne rupe, vidjet ćemo da postavimo ležeće policajce zbog svih onih koji ovdje svakodnevno prolaze, od onih koji su štićenici gerijatrije pa naših najmlađih školaraca i naravno svih građana koji ovdje žive. U nekom narednom vremenskom periodu ne vjerujem da će se mnogo pozabaviti. Ovdje je u planu da se otvore i nove kancelarije mjesne zajednice, ambulanta porodične medicine, vrtić. Na kraju cilj mještanima je da konačno ovdje dobiju školu. Ima, kažu, već nekoliko decenija kako ona je trebala biti ovdje napravljena, nadajući se da će se to konačno i desiti.